I shall call upon Sri Runial Debbarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. Ang Mochang Runial Debbarma Kaitonni Mungui Semaitangi Sazawo Ang Barot Elembagni Bisingti Khazak Kerongno Poito Kubui Tai Khorok Bomui Sazawo Ang Barotni Phan Keplai Tai Kethalai Mungno Naikoli Tononai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Barat ni Elembag Tai Kerongni Bisingti Kirima Kerei Klai Eba Bagsano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kebo Khoroksa Bai Gedalei Eba Huijagai Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hankor Kokchap Nokni Charipang Adong Okrani Barjano Nangui Nangyawui Keboni Bekak Funugui Eba Huizagui Samung Tanglak Hambai Jotono